he poe rongonui, ki roto i a mātou, no te tau 2008 i waiata hia, tuatahi hia e mātou i tēnei waiata. E kōrero ana mō etahi o ngā kaiarahi rongonui o tō mātou kāinga, ko Makereti Papakura tētahi. Ko te mea miharo, ko ia tētahi wāhine, i titiro anō nā ahuatanga mai i tōna ao wāhine nei. No reira, he mea nui kia whakanui anō tērā ko ia nui o tātai. With this kaupapa, the Makereti Papakura itself, it's more direct to our people, more direct to myself, being my tupuna, being a part of that as well. So it hits a little bit different.